Sada ćete čuti sledeću pod nazivom City in the Sea. Sledeća pesma zove se Children of Ra. Pevaju Marko Skendžić, prvi pevač pored mene, Vladimir Zorijan, Željko Andrić, naši obrsti pevači koji daje čar Armageddonu. Sky, and fly.
Sljedeća pesma ima i specijalne goste. To su moji prijatelji iz ansambla Triol, Florijan Balaž, violina, Marta Balaž, sopran. Zajedno ćemo otpevati kompoziciju koja se najviše vrtela do sada na radio top listama, zove se Bastet. Oh,
sada jednu kompoziciju staru 25 godina. Ovo je praktično njen rođendan i od toga je sve i počelo. Ko je slušao prvi album, većina vas nisu, možda neko ipak jeste. Kompozicija se zove Magic Star, zove Magic Star.
Hvala. Izgleda da su ove stvari bolje od novih. Ok. Kompozicija koju niste čuli specijalno sad za ovaj koncert, zove se Mordar, a zatim nastavljamo s našim prvim hitom, također pre nekih 20 godina, kompozicija Black Swan Rider. Samo da kažem, ta kompozicija postoji već 30 godina, prvi put je napisao naš prijatelj Branko Bačić, 81. Onda je doživjela reinkarnaciju na prvom Armagedonu 91. Pa smo je obradili na Tornadu 2001. I sada evo 2012. specijalna verzija za ovo večer.
Hvala, mislim da je Miloš odlično interpretirao Brojka Batića koji je to moguće. Još jednom malo smo se umorili, pa ćemo da usporimo uz također jednu kompoziciju vitriola, zove se Back to Elvish Land. Ako je neko slušao vitriol projekat, sad će čuti kako zvuči rock band. Hvala.
specijalna jedna stvar. Izvolite, gospodin Marčeta, Miloš, uvod.
Sljedeća kompozicija je isto prošla više izmena s albuma Egipatska svita. Kompozicija zvana Horus. Malo smo je produžili, zakomplikovali, mislim da će mi se dopasti.
Ovdje nije dozvoljena pirotehnika. Ovo paljače ne možemo da vidimo. Ide kompozicija reči Ozirisa, skraćeno Oziris.
čitava klavijature. Ono je tamo iza što se ne vidi ispod zastave, tada Kerac bubnjevi. Sad ćemo da se dokažemo.